Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana Xudayê Teala Kur'an-ı Kerim'de gelek icada dibe efela ta'qilûn qet û nafikirin dibe. Şikal dora binerin bifikirin. İca elm di dünyada pırın cür ve cür em hene. Xudayê Teala dibe Bismillahirrahmanirrahim. Feselû âle zikri in kuntum la ta'lemûn dibe. Çit bebravetçik û nizamın cehliyi bipırsin. İca hinek em bejin doktor, hinek mühendisin vesaire. İca li Amerika fotoğrafçı bilim insanı ki hebiye nabi Wilson Berkeley. Wilson Berkeley fotoğrafçıya fotoğraf etiştadık şimdi. Gel etiştadık diye de 15 Ocak cara evvel 1885 da roki fotoğrafı külülki berfe vadık şimdi. Fotoğrafı külülki berfe dikşine tinel lednere pepuk raben ku yek neckiye tamamı külülki berfe şeşgoşene fakat neşebdi. Çeşitli wan ayrine, şekli wan ayrine, o devam dike. Hemen 20 sala ku dibe zivistan berfti, diçe fotoğrafı berfi dikşine. Seriya 10,000 da fotoğrafı berfi şan. Bir insanı dibe vallahi dibe yaratana ki heye, ilk bir dünya sevk idaret ki yani yek neckiye ku eğer yaratan tine buna ويفان كل كي برفت تفك جهبنا وقع فوتوكوبي بنا ودبي والله دبي رب هي وازي إيمان بكم وباور دكه مسلمان دبي رادبه السر كل كي برفي كتابة كتشت كنابه كتابة وداتينه قار كريستالleri كتابة وي طبعي دخن و الدنيا داجي تفروتانه بشتي مرنا بيا 1930 كده في bilim insanı Wilson Berkeley kudumrev henek insanı fotoğrafçı dinlerin ki via vaha gotiye dibeş ki amji fotoğrafı kilki berfe bikşin barat şeki vsahe ya Wilson Berkeley jber khova gotiye evji çıka fotoğrafa dikşin dinlerin ki yek neckiye çıka kilki ki hene şaşkoşane fakat şekli van necef diye bin milyara bin trilyona bin katrilyona berfatiye kilki berfe atne yek neckiye İca gelî temaşavana em çağa ki wisa da jiyan dikin çağa teknolojiye hêjî maalesef hinek insan dibin ki efendim em ateistin haşa sümme haşa xweda tune abra hanekayî parmak izi ku dibêjin jera hali hazır di dünyayê da 2 milyar 8 milyar insan hene li gorî lêkolîna bilim insaniya 110 milyar insan jî mirine a yekî neckiye. İca gelî temaşavana em tiştekî ders bigirin, em ji van kulîlkê berfê ders bigirin, em xura tobe bikin, tobe. Vallahi sonî mirine, billahi sonî mirine, ji mirinê wirdatîr tiştek tune yani. Eğer kes nemirna ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve nemirna. Çünkü navê Xweda û navê Hazreti Muhammed Mustafa kelek em dibên çi em dibên eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İca gelin temaşavana burada ez piştî bahsa sersalê jî bikim pêşeme sersalê û yılbaşı jerte gotinê Noel dibêjin jêra di İslamê de tiştekî wiha tune yani. Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kesi xu benzetmişi kavmekî bike ew jî wî qewmî hesabê. Em Müslümanın em xu benzetmişi Müslümana bikin. Em xu benzetmişi gawra nekin Yahudiya nekin. İşim hep sersalama neket yani. Sersalama kinke sersalama doğma Hazreti Resulullah. Sersalama hicrete Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam kuj Mekke şe Medine paşa Hazreti Ömer kire takvim hicri takvim jerte gotne. Em vaka Resulullah bikin, em vaka Kur'an'ı bikin, em vaka Xweda bikin yani. Maalesef şeba sersali were hasıl bi milyona xel günah dike. Xel Araqê dixwin, xel diçin pavyona, xel diçin ciyê xerab. Efendimê xwe ra bêjim
ملي بيانكو ذكر ملي بيانكو شجاعتي حرامه خدت قرآن بجيك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون دبيكي آراق تشك مرب سرخوش دكي قمار فعلو قلاري أبانات تمامي وي عمل الشيطان ام مسلمان ام دو شیطان نچن شیطان کیه شیطان ناری خدا و نادر حضرت محمد مصطفی ناری من مسلمان ہے شیطان تجاره را راست من نبجه حتی نیرو حتی لکولی کرنه انسان کش ملی پیانگو اکرامیه مزن سنت تک کسی جه فایده ندیه چونکی قماره به میلیار انسان برای خودتون و داره جکیرا اکرامیه مزن درته اوجی چند سال پیکر که پاشه رزیلی فی العالمین دی ببانا دی تاریخ دا هنه dünya jî biyawaya Türkiye jî eko piyango mezin kar kirine kesinlikle paşi iflah nebûne çend hevcê paşê hatine kundira buhakine çend hevcê tünel li huzur eviya mane perîşan bûne xelkê nan danaman çikî xêr jêtine yani îca gelî Müslümana em li van kulîlkê berfê binêrin em ji xwe tobe bikin û gelira me çit bebira bibe ام وی گلدرا خو لخو و المسلمانا الفقيرة بلنغازا امر رحمه خدا تعالى وحقي بان فقير بلنغازا ما بپرسه انا برفه مالا ما گرمه والله مال هيك صحبت دتنه مال هيك پریشان مال هيك دلوپه وانته مال هيك خوارنتنا خوارنكا گرمتنا بكن ام بي مال خو لخو مسلمانا تبي پاري بكن ام زبان كل كي برفه درس كي درخن وانت بمنن بخير وخشيدا وانت ما اماتي خدا